Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntanasika awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifaka kule video manje nguphathele ke ilist yabadlali ke esingasho ke sithi ke ngeke beze bebikho kuona ke umdlalo walo ke ibhakabhaka iOrlando Pirates njengoba ke ile laphana ke eAlgeria ukuyobhekana ke nalo ke iqembu laphana ke iMC eAlger kuona ke umdlalo weCAF Champions League. Abadlali ke laba abayisithupha 6 players impela ke okubekwa ukuthi ke impela ke abezukubabikho kuona ke lo mdlalo ngenxa yawo ke ama injuries ke umdlali ke oqala uyena ke uThabiso Munyane oyi right back kuyona ke laphana ke iOrlando Pirates bese kuthi umdlali wesibili kube usakhelele pasa yena ke futhi ke naye okuyi-injury ke for isikhathi ke eside impela bese kube uyena ke laphana ku-Olisanda umdlali ke wasemumva ke oyi-center back naye ke okuyi-injury ke omunye umdlali ke kube uyena ke uThabiso Sesane futhi ke naye ke oyi-center back impela ke naye ke okuyi-injury omunye umdlali ke uyena ke uThabiso Lebitso yena ke oyi-right back impela ke naye ke akekho kuona ke lo mdlalo kumdlalo wokugcina uyena ke uPatrick Tito Masonganye naye ke impela okuyi-injury ke yona list ke yabadlali impela ke ongamele ke sibalindele kuona ke lo mdlalo Orlando Pirates versus MC Alger yakhona ke laphana ke eAlgeria kuyona ke iCAF Champions League kuyona update engiphethe ke njengamanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel mina nawe asihlangabezana kwevideo elandelayo nisale kahle.